Kua tīmata ngā mahi hanga I te whare oranga ke tuarua I tēnei rā ki te kauwhata. Ko te tikanga o e nei momo whare, he whakatika I ngā mahi a te mauhere, mā te ako me te whai I ngā tikanga Māori. He kari I te huarahi whakamua mō te hunga mauhere. E ki ana ngā whare here I a tātou. Ka puta, ka hoki mai, ka puta, ka hoki mai. Engari mehe mea ka hara mai rātou ki kone, kāre rātou e pirangi ana ki te hoki mai. Kua roa a Peter Sharples e whai ana I tēnei kaupapa, ko ia tētahi o ngā kaiwhakarite I ngā wahanga Māori kei roto I nāia nei I ngā whare here, he oi hei tāna ko te rerekētanga o tēnei kaupapa, ko ngā ratonga Māori kei te whakahaere I ngā kaupapa ako, a kei te whakaurua ngā whānau o te mauhere ki ngā mahi. Tēnā te rerekētanga, kia whakatōkia te hia, ngā wawata, kei roto I ia, I mua tana putinga atu. E rua ngā whare oranga ke ka whakatūria I tēnei wā, ko tērā atu ka tū ki te matau a Māui. Rua te kau miriona tāra te utu mō ngā tau e whā e tū mai nei. Ka hāngai ngā whare oranga ke nei ki te hunga mauhere kua tata o te arātau wā ki ro whare here. Te kaumā ono ngā tūranga kua whakaritea I tēnei wā, he oi a tērā tau ka piki ake tērā ki te toru te kaumā rua. What this opportunity provides, the men are realising that already before it's even up and running. So I hope that that means we're going to get really motivated men who want to do something more to walk away from crime. Ka whakatuwheratia ngā tatau hei te marama o Hongongoi, Mikey Sherman, Te Karere.